Chung Chungs television zana bom goita thorniwe asai matiubu zain chagu tinkunai timito local Delhi chamje the People's Chronicle the Tamenglong Times the GAANPHIUL Mail khani di cham nang bisumi cham megoina khang pain da lo ne cham dam pada bam mai gai khang tholiu phau mai Railyang Mekha the People's Chronicle nang bisumi cham ko mahilawe Nagalim Tong Framework Agreement 2015 the Government of India rina lagut law magita ri sunimai tong warning NNCN IM tong General Secretary TH Muivarina sakante. Tingko mchui kathum my railway driver Joshua ka mai kambiron nam mai ta asal sumai tong case le mari nai na mai gampadai ta police rina nimkanthe. Manipur kha dengi tong case sai khong chui padai lungko hai mansai runa jiku nauna anawa me tuna sai asai ngan me lungko total case sai 2172 tangti tuna cham ko hilawe. Union Home Minister Ms. Harina Imphal Manipur kho tatka mai tingum kho pat ana victims goi kang compensation tipani tuna sakan maita asai nga na funds tipat mage tuna RTI re sakane Wakalon manaba apunba kang leipak rina state government UPSC examination hai maitai mayak lat kho su kang karam lawo tuna appeal sukanthe United States of America tong kadakan my President Donald Trump rina katong campaign manager Susie Wiles sa chief of staff kang appoint sulokante Susie Wiles hai into my reliang masina White House executive office on cabinet position sinpuni maite Bangladesh National Human Rights Commission tong members kagoy na hai banjanay nung tay resign sukante tuna chamko hilawe India tong economy hai bye mekandi khang song sina dai thauran kunaba me global superpowers tong list ko kazaw nu the tuna Russia tong President Vladimir Putin rina sakane Warlay Chan A Shimre Hungphum Ukhrul District nam mai khatne Kurwar Royal Kapam Chandel District nam mai kanai hai umpires grade 2 final examination Badminton Association of India rina lang mai kho za pau kante National Badminton Umpires and title phang kante tuna cham ko hilawe Canary Resort Maldives ko takai kan mai luan runa pungutak mai World Bodybuilding and Physics Sports Championship 2024 ko hai Manipur mai TH Yaisana mai tai rina gold medal lakante Sakibur Yungkhaibam rina silver medal lakante Kumalana KH Risakanta rina bronze medal lakante The Tamenglong Times ang kabisumay cham Jiribam District ko banzanay zimang tay CRPF camp deng ko bamay Mar Village ta may tay militants rina attack sukaw oza puiting kum tamrun akat may lu Josangkim ta tamay kapla na may intaw te na saya Noni District bang ko bamay kumzi tu na may dolanay tay kaluan riksaruk na akat tang may village foundation celebration ngay suna church kampang ko naikante peace unity and prosperity to meladun bang ko kung ngay tay takay kante Manipur ko district katang kasiam palokan may zeng rina United Naga Council UNC rina mi tay lahandaro tuna India government state government le tok takay na bangkantong tok tay intek kanak laukan te tiki asay lon hai tripartite tok hai takay na bame tuna cham ko hilawe The GAANPHIUL Mail tong kabisumay cham Supreme Court rui dolanay matiubu zeng tacha nung tay kuki form ta represent subamay advocate Prashant Bhushan ko Manipur tong Chief Minister and Biren Singh rina Manipur tong latlu tipat kang sukan may audio taps tay ti kang order sukante Ukhrul District Headquarters School Oza Khatni Incham Nanun Rui Journal Education Office ma ko tingsanay nung tay bom lokan may tanuni mong may indaw na sit in protest takay kante Sit in protest ko tay government official azuni kazaw kane. Kamay suna may goy na kang tingna ilam ni pa indaw law ni asay matiubu zeng chaku tingsanay timitong cheng hai 27 degrees Celsius to 14 degrees Celsius 9 na bame nay make rina 5:30 AM to 4:31 PM 9 na bame gan ko nay gan gay puni kuma zimbang rina tipuk internet na ilawe. Athuan matiubu zeng ru nay timitong cheng hai 27 degrees Celsius to 15 degrees Celsius 9 na bame nay make rina 5:31 AM to 4:31 PM 9 na bame gan ko nay gan gay puni zimbang tipuk internet moy day na hilawe. Zauna ba may hai Chung Chungs television tong gabi sumit chame may goy na ta tuan kute